young boy from the village and did not return home. According to the boy, Amani had asked him to wait in the boat when he went. Koleye kilale na tikinisina Sale siya may nandaw ni Rainbow Seme tanray seme namag Na oni rarawae karutamay Rongoba kitu maninom lega Kalito wa madalale lo maniway Singane tatago seme mbahu Baka mo de mananga Amani marongida isalay kali Nay buru-buru ngoring bomoyan Say nakalawe mariwata Namukoroni basuni nasa Kini kanya ni machia na rua saiba Lomalomani mongi mo sa lavina Ena bakataka kana kay nandua na tabi mundina Oti-oti di namu wasa kotu kuna Ijua sinunu tale manda wakangua Rangi mundeli wakoto wakarauka Mataka ni wakarambuka Kivandu warui wakanomundi Bonga ya wanadu monikali Kokerembula seko veji Bena marungo Singa tamu salah tuda tuna manua Dewe ni koro merenda uva gangar Isaya imani kosa tu ebe Kuria tuna mosinero tuya Mata kaya kitale ni tu siti Ebiwa mauta vingu mosa takas Kundamu ngalu-ngalu kasengana bosa Utangi langa-langa Pakasukengele na rundu Singa mosi motalarikin Sasingani rawatu na yabayani Ukuni mateado tue bura-bura Raosan ringi mai na beyirekani Ibakara itaki walingani yolo Dole veyono na beyitadini Kongone duan-duan Sabuna bakabula bina kalero Buana turang arati magerata Roko tu iviwa roko tu inamuana Ena vei